namukela kambe ka Master Xitsonga analyst channel namuntlha of course hayi hi ta hi vulavula hi Dr. Sithole na timhaka ta BMW ku endleka yini Master T then from there of course hi ta hi hundza hi ya ka section ya murhangaphandla vhele and ya hi nga ta hi linka na Cool B ivi then makumu of course hi ta hi hetela hi Metro Beats hayi nga ma hleketa previously updating hi vona BMW ya Dr. Sithole kha yi tekiwa la hi khampani ya The Animal le ayo hayariwa vhele swi kahle hi veta hi tlhe swi nota sweswi lo hayariwa The Animal i ntirho wa yena leswi swo reposa swilo ya wa pfumeleriwa ku hi nawu ma vona mhaka leyiwa because na mina hlamala because hi 20 ta March ku na interview leyi nga yi vekela already mi nga mi voni ka the previous video kwala ka channel ni loko interview ni ku hayi honi ni ta fika mi fana kuma swin'wana guys la because after ku interview yi herini le xitichini lexiya xa Giyani Youth Radio already a hi komisina position ku it's opposite Giyani Community Hall and stuff like that. So Dr. Sithole yi ve yi humela a handle ne ku yi la ku bela hi moya after ku swi yi herile session ya ku yi ve yi humela handle ne yi la ku bela hi moya yo shani mayena la ndeni boyela hi moya aye njani aye phila njani esay yo as you can see maybe less straight. Oh, less straight, ne? Okay, yeah. Hey. Okay, where's your camera, girl? As you have seen, I tell you, I'm dog, and they don't you leak information. I tell you, dog, I tell you, come back. No, 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 okay, let's go. Yo. I am Jari. I am Jari. It's all. From here, as you can see, BMW really guys, really BMW Dr. Sithole really. I found beyond kwa really, my really. Not na ku vona number plate yi vona kahle ndzami ni ku phosa as xitayile xa mina Master T mara GP ni yi vona ku hi yona makumu va ka dzingdzimi nga hi confirmela number plate a ni koti ku yi vona kahle but hi yo yi nga ni banya na number plate ndzami ni ku zomazoma but BMW laha loko ni yi languta na hi leti ti nga ka account ya yona already laha I think we can agree ku is the same car loyi khe hi languta from this section my work ku yindlise kwini la ivi tlhe hi langutisa na le ka spoiler hala ndzhaku hala is the hayi swi languta ku fana hi tlhe hi languta na xilo lexi nga la tlhelo la ti komba ti kha ti fana hikuva hi khe hi ti langutisa kwalano as you can see na le ti komba ti fana swinene maro na leyi na spoiler la ndzhaku la ndzi ni ku spoiler I mean like i spoiler ni hi swona mos ya hi swona ya i spoiler a ni ku na wing ku na spoiler ya i spoiler swi ti komba kha ti fana swinene loko hi chaya kwalano even then clear like at the front section ni nga mi komba hala ma swo hi lexi xilexi I think image ni ta tlhela ni veka la tlhelo mi kota ku mi kha mi reference swi tikomba is the same car is the same car leyi a yi tekiwini so swi tikomba yi vuyini Dr. Sithole no hi byela a yi hi byela swi tikomba ku the same car ma yi vona exactly the same copy and paste yi nge yi tlhe ya xa yin'we yo fana leya exactly ku ta ku ri yo swo ku yo vuyi so swo ku hi nga pfumela ku swo ku Dr. Sithole yi hakela 65,000 ya ko leyi a yi kolota mi ka ma hleketa leyi a yi kolota 65,000 ya ko and stuff like swo ku yi hakela khoneni yi nga tlhe yi vula nchumu dokodela la but loko ni languta is the same hambi yi nga tirhisi ngo number plate ku la ntisi swo ti komba hambi ya number plate yo va yi cinciwe swa fana but a GP ni yi vonini la but a ni twi na ku yona guys a ni twi na ku yo loko ni yi langutisa mina in overall na details everything swi fana exactly the same ni langutini loko kha yi ri ka ti-events it's the same car guys it's the same it's the same this one is the same so hi ngo vula tani ku mhaka kahle Dr. Sithole swo information is if yo ka Master T ku mi hi likele yo hi vomu la so swi kahle hi nga congrats ku va mi kota ku va mi hakela BMW because mi hlekwe ngo a swi endla ku mi hlekwe it's because milwana mayengani yi na fan base yikulukumba swinene so yeah at times swi kahle munhu a choose opponent ya straight ku hey vafambi va vaviseka and stuff like that
Nizani i-review ku-review hayi yona guys yona liya 312 GP kokulani kodwa kuyibona kahle number plate but kuya i-appearance it's exactly the same so ya hileswo homa ku confirm if mo yivona 312 loko ri yona hayi yona but loko ni yi cheka la hayi appearance is exactly the same and stuff like that. Yeah, imdevevele khita ka section ya mranga phanda la man na khulbi za hosta nkarhi veta yi pfule ku already ndla hi mkombisini ya khulbi ku ya ti images but loko se munhu a ri kusuhani yikulukuxo let's go. Lani ku pfe ku complete for vatirhi lava va tirhaka hala kitchen va swakudya for sweswiwa vona ku lava fika va ri kule va kota ku wisa guest house ya durha ni kwala ka N'wamika ni la ka Khulbi swin'wanyana swilo swi lava i swi vonela kusuhani loko swi vonela kule xinepeni a yi nga swi teka swilo swi tsanani a yindlu leyo a yi chef i ground hinkwayo room ku ta ku ri la na kitchen ke le kambe faka glass la ka fa ku glass yo leya madibimi la me ya khange fuka mi byela ku double story fuka mi byela ku ri a ti ta ibe na double story ateka na te sikuona loko jika na faka tsamana na mani mbili ta buwa imo ya khandziya la ya ta va khandziya I think studio ta va sinkwale ido sa xile wow na landzelela mkungu straight no I'm kidding zela dabu kusala ndoku ngombakumangina la ya sale Ayikulu guys ani hinyaja hi ti-image loko a ri live Khulbi a nga tshama hi komba kahle engele leyi ayikulu Khulbi yindlu leyikulu yindlu leyikulu va ka hina loko swi vonela kule na ya hayi timandzile letiwa ti nga na ku ika balance xilepe lexa ku ku na xilepe hi va vula hi swilepe molo guys na yona xi akena tiphela se ma swi vona ku se almost loko hi tusi hi hela ka tleleka munhu o vekela mafasitara ti tlela Khulbi nga so xeriwa leswa swo tindhawu ta ta ku saseka ka moyani lexi lepe u tirhile po ive yi khata sound I don't know what happened ku endleke yini hi foni ya mranga phanda I don't know or if it was done intentional or what I don't know but hi nga vula tani ku congratulations to Khulbi hayi tirheni yindlu yikulukumba swi kahle loko ta ti kha ti aka swi endla ku leti nga khale ti ri koho swi endla ku na leti nghena ku ta nyuwana ti kota va kha ti swi vona ku leti nga kona ti-legend ti va kha ti endla yini ka industry so i mhaka kahle swinene vhele loko munhu i na choice I'm just saying but swi kahle naswona ku vana na vona va na ku tlela na vona mhaka leyi so hayi mhaka kahle swinene a Khulbi tirheni yindlu yikulukumba mi yi voni na n'wina laha and stuff like that sure. Yeah, so hetela hi Metro Beats kuna some great news because kuna a video clip yin'wana of course a ya hi poster unfortunately very boko yi tlanga yi nga ri na that quality as mi swi tiva swa ti-copyright but hi ta hi kha hi pfulela a hi pfuna ku tlanga hi master T yeah sure let's go vuhongelo mi swi vonile ku hongela la ka intro hi vone na Sony so already se xi le ku sayineni ka Sony Metro Beats under the new management I don't know if it was a calculated move or what but ni vona se a nghena ka Sony laniwa Metro Beats a kha amukeriwa as always ka Sony ku amukeriwa hi the team dikulukumba swinene so hi wolowo of course hi n'wi vona a kha a sayina kwalani yeah a kha nghena ka Sony and stuff like that so swi kahle
ngavula tani walo a tsala ku vito ra yena kwalano Metro Beats kahle it's not tsi yeah I just signed a deal with Sony, you know what it is. It's time for Gaza music to go to new heights. And stuff like that. So of course I'm going to give my honest opinion. Man, just about to sign the deal in a company that's so personally I don't really support it. Ko vele ani munhu ina choice ya yena personally so swi kahle ni fana swi humesa ku va ni nga tumbela ku hi side but this very ku na butsa ro karhi munhu a ri kuma ku ni advance swi kahle ni ngo vula tani congrats to them yeah music how ya mahlweni it's all about business. Music a business. Yeah, of course I have to say if artist ka period ya le va nga sign ka yona yo ka yi nga ri na ti challenges swi va kahle mali ya kota ku yi kha yi diwa mara issue laro u kuma ku maybe kumbexana nkarhi wun'wana ku va na ku ya hansi nyana ku va a problem because a na company ya liya mi nga sign ka yi fike yi va yi benefit ku ku company yi ta ku yi ta distributor for nothing yi fike yi benefit na yona. Yes, of course artist ya kota yi kuma ti big features swi vona vo Bliss Boy na vona na Metro Beats kha kuma ti big features and stuff like that. So yeah, kona 50-50 but ku hi mina don't really support it. Loko munhu a ri ku tirheni ngopfu munhu a ri ku tirheni kahle fana Metro Beats already a ri ku tirheni kahle so mina nga voni reason ya swona ngopfu personally or per se. I'm gonna comment below ku mi swi vonisa ku yini guys leswi loko ri amukeza futhi ka bantu kombela mi click subscribe.